kwasi ankomshene kwasi adifone kwasi adiyene kwasi adwumanwa mode tigana han pia the second job abano travel that come in want to say I want to face challenge you know also make sure say that is how can one some say and then you must obey you know onye wadwuma tem enya saa na esi wo Kenya got this 4 years no na besi na make cho no na esi wo Kenya common blood tax e ma Kenya for edi de call parliament no saa de ni besi wo Ghana esi a police for na soldier for entry timefo say entry mo etebe ntokwa na echi no ahide no ebe be di ahifo sa eti John Mahama ye born kokko say all tutu ni neme yie no tutu ni neme yie so dia NDC war good 12 years e ko nyana so e ko kuma say chema utumi arrogant neme bi oyenti na tena me boneke ama get 2 o'clock e wo kuma say what about me me mbodi nchire na e ye passport ya no I don't know problem me any problem na yes sir problem me want to say wama me Kofi Buachi si Kofi Buachi Ghana o man Ghana ye tina hye na ni onyam so na me na tena me pe no so for udwa ho naked dia na tese nyankopon be so mo say udwa ho naked ho run about mo naked me cut that so time man back time and at 2 o'clock to 2 to 2:30 and you be was what can say so about that na be one name say so for hello keep watching Xposed GH the best channel on all of YouTube yes Mawaka baba Xposed GH maybe I will be amidin check see na ma pacho edin no bembro senia wonim no 2024 election abegu na ye ka say prediction am say science current me na so fu predict ebi say MPP ebi say NDC amu nyina so nyame corona na ebi mo ka say na nyame na mo som no amu ye different na enem won so fu bi ono de prediction no e ba straight enya na nkwa no o share prediction. But answer na mekọ so no ya papa Kofi Oduro watutu bi am asofo wase ase eche asofo ni nyina gum because niam na omo ye na hu hia ye nkwati mbra ne ba me ne sofo ebedi nkomo ye nkobra Semrade Unyankopon sie nie wonue adifo enkewe ase fe o enkwasiafo adifo Enkwa Honorable Park edifo enkwasiafo be pray wa Ghana they told this government that they will win. They even said that they will prove to the nation that there are boys from men. Kwasi Now the Bible said onyame onkasa nchire obi no won people akode nadwene kasa na nkomhye na memua that prophet should not be feared. That word feared should not be regarded, should not be respected, should not be honored, should not. That prophet spoke out of flesh. Hunam dia yebenye dia untimi maonsemo kwasi ankomshene kwasi adifone kwasi adiyene kwasi adwumanwa mode tigana han pia asi adwene wawo ba bia mode o makoduru Muntimin shankom yempenifu adwaman yempenifu krono yempenifu nsehunu you can't tell that yendo hana ye shankom nyame be ya okase you will be the because they are giving you dollars abro so amach na madiawi so ko video na ba Kofi Oduro de edu ba bi a chale obobom and na sanya me kan no me wo prophet bi a ne din ne kura e kire who yes na friend the prophet 99 obi a minim na che yie ene no ane se obeka se fa picture bra wo do picture e ba na che no frewa se mo beka wo ho no oye mehyew as far back as whatever or shenkom say John Mahama ebesa media kunwa no if you start time kura no owuzu bempa se moja wo your friend is John Mahama and Sano. Bono says Sankom no nebemo.
and then person ne twen enkomo na bibisa ne po nsam bia sabe ha yen se asofo no nyina no tumi be no mo de ye adwuma and then po no mo se we ne bedi ana we ne ndi na se se ne be kɔ de agana ye dibre ene ye dabre ne se ne be ye going forward mo ka me ho na me ma prophet 99 akwaba prophet manager we are go there e hu a che ba ho ya we say bia koye adwuma ne mra se udi ahweti o as a prophet ba ko pe se wo de prophets ne de ese ne nkofo nyina e ka wo ma me gyo platform kese we so yeah na me fa nchia kese ma asantima ewra otumfo okay na me chia the retired COP Kofi Buachi na me chia the current Dr. Dampare IGP yeah se ewade nyakopon na yesu ma Dampare se ewade mana ho de mana kokuduro na okona eda nanim December 7 na twem na emo de mano tanshi wom ba nyakopon se tie Dampare ene aposifo nyina mo paebo ema asundwe aba o my Ghana eti asedane nyina no ekoma ejana oboso na sase. Come on, Mr. Question. Dr. Bruce with you. Eba ne say na me pacho mu nyina nya me ba fo na mosom ana mo de na different. Yo, mami da was say niami odifo na tena miti we niami ne me say eja ba ko ene boy nyina. Na eja no okasa me niami ba ko ene boy nyina. Iti ene ade na wo ka NDC no bi ka MPP. Won say yawo omo a sabio omo ye NDC ni ene ye woni ono so ye MPP ni eti obi a o ye MPP ni de okasama MPP obi ye NDC ni okasama NDC ene wo ti se obi ti se 90 na metuwe me ye neutral person me come share me share ma MPP me share ma NDC ni nyina so no since 2020 ba ni nyina be mu life up to now am gira me now so 4 years ni na kakra metima ka ni say ye asofo ni bi wo no ma omunye edifo sofo ni bi nye edifo ohun ade but enam say edifo djuma na ko bi say bra me nya kwankire mo ba me ye say mo ti no the thing say anamo hu say sika wo ho to bi asole a mi odifo obi asole a mi odifo osun dai kwa o se mi odifo ba me na de na de wa oni me obetima de mother say Oh yeah. Me picture kwa metimi kan nipa hinta sa ba me nimu no na o ba bia me smart ma chanya me di ma me no two oni mu say nipa na wo wi hase no first no na e wo kom tigali ene wo kom motia Yeah. and then so be ka say me ko busum fi a en failure eti wo muti abusuma no nyina no abewura asofodie mu Sao. say they are prophet Za sofo no bebre omo ye tigari ya comfort. tigali konfo wow eti omo no be we adwuma no sa na answer no be hu papa no obebre because omo ni sa to me no omo no mo dwam anum kese de be dwene anum no be ka se be papa wa bin pa o eso na hwe ni ketriyam Atiase. what do I say eti se me papa na se me bra panyi me wofa Kofi Oduro prophet Kofi Oduro ka be sa na me ni ya adwo o ba bi che se omo de mo yefu enam party so no ese ye chi wo mo omo ni ani omo kan Awurade aka no ese ye chi wo mo omo so omo be wura sister no ma omo senya badwuma egu Yakopon ho fie no ese ye chi wo mo Na prophet obi about say I saw God and God says because I am ko hia nyame wan ohun no we na dey ye hu ni ya there be I saw God and God says mama ka se be chire o se asofo no wo words bi o yisu se me wura sunsun ontimi wura sunsun there be da sa sam dem tipa me wura sunsun ontimi wura sunsun na te na me na meti he adenti na okasa na te me kasa ne se ka se mate Awurade ne Awurade ne me kasa Awurade se me ka che se bold kan Awurade ka would board can Awurade kan na nipa be say yes enye cross bi am na so because me ra sunsun mu a se eho no ko hu ya sunsun no ko hu nipa bi a ni wo wako sunsun aba ne ko wa ya ne wako ne krechi ena ko sunsun okay wow Matias ni ono ko ne krechi no
ɔkɔ sunsun mu mɔti afawa ɔkɔ sunsun mu nyakopɔn yi kyerɛ ma nyɛ sunsun mu kase awurade yi bi hintase bi kyerɛ ma sunsun mu meka me hu me kɔ sunsun mu yɛ ba meka sunsun asɛm tini yo me kase me kɔ sunsun mu yɛ na so meka sunsun asɛm because nyakopɔn ɔyɛ sunsun nyakopɔn no kasa wɔ sunsun mu eti na tena meti we oyin kasa betuma PAC a ɛyɛ sunsun na ne me kasa na me ka kyerɛ okay ba me ne pe bia de me kɔ sunsun mu yɛ okay me kra ne wɔ ha ya no sɛ me kra no kɔ sunsun mu a ɛsɛ me wo straight sɛ me kra kɔ sunsun mu a metimi no anya interview we yeah what I say eti ni pe bia na kɔ sunsun mu ɛna sunsun mu asɛm na yɛ ka no ye wɔ sunsun mu no ye wɔ two places ye wɔ darkness and ye wɔ light yeah darkness no ɛyɛ ɔmo kra no eti mu no the judgment day nyakopa be judge wo mo obi wɔ no ma obi na bɔ dua ya kyekyere ne kra na eti ne mu obi wɔ no ma wafom obi obi wɔ no ma ɔno ano prayer no ko wiye obi wɔ no ma wiase ani brenti no ko wiye ɔwɔ sunsun mu a wɔ darkness a osu wɔno ne hu sɛ wawu bɔ kɔ deda nkɔ obi so ya kyekyere no sunsun mu ne so to awi abo ɛhwe no ete no kyɛ sɛ wakɔ sunsun akɔ hu o ba ne yakobɔ yi kyere wa woteyɛ ɛna woka okay Matthias ɛna yɛ ka de light no han mu no han mu ne yɛ ɔmo a ɔmo sum awurade yie na ɔde ne ho abɔfɔle ma awurade yie saa nipa no ɔnkɔ heaven yɛ ɔno fiti Noah mmerɛ so awiase sɛɛ no from Abraham bɛsi nnɛ no obi no wɔ heaven na wɔ lightness ɔmo afɔtobo na Bible ne baabi mekae sɛ Yesu ɔkaa sɛ osikani ne wuyɛ na ɔpagya n'ani ohu Abraham na ɔsɛ Abraham fa wo nsa ka nsuo na Abraham na ɔwɔ na Abraham ɛwɔ han mu ɛnyɛ heaven ɔkɔtwe awurade eti na yɛ bɔ mpa yɛ do yɛ bɔ mpa yɛ fɛ ina na Abraham nyakopɔn han mu te sɛ na yɛ nam wiase sɛ ya sɛ na ɛtefo sɛ na yɛ nam wiase sɛ ya ɔyɛ han mu eti sɛ owu a no so nyame yi a kɔtwe awurade wɔ hɔ ɛwɔ han mu ɛwɔ so ekuro ɔhɔ yɛ ekuro eti sɛ heaven na ba owu nyakopɔn wɔ hɔ Yesu kwa hu no wɔ hɔ because Yesu no ɔyɛ sunsun ɛhuhum ɔkɔ agya ne kyɛn baabi agya ne wɔ no wutimi nkɔ hɔ what must say eti na Abraham no dem wɔ ɔmo tɔɔ mo sɛ na ɛnam asase we so no ɛna tie baabi a osikani ne wɔ no ɔwɔ darkness ɔwɔ sum mu ɛna Abraham wɔ han mu eti na Abraham wɔ Bible sɛ osikani ne wɔ amadoko mu ɛna Abraham gyina pepɔ no so what I say eti Abraham wɔ han mu ɛna osikani ne wɔ amena mu ɛna ɔse fa ɔsaba tia we fa bɔ nsum na ɛntɔ ɛdɔfo kɔ ɔtɛkɛ ma so kɛnɛ amakoma ɛtɔ me yam na me ho yira me ko baabi a ɔwɔ no ahohyehye ɛwɔ hɔ onumi ahotɔ wɔno ne ho sɛ ɔkɔ ne krakyi sanity okay prophet na yɛma wo nkɔmhyɛ so nkɔmhyɛ we wo ka kyerɛ me akyɛ ɛma me kra me no di akyinyi wo ka kyerɛ me sɛ John Mahama ɔbɛsamba to me that time no wo so bɛmpa aka sɛ John Mahama ɔntimi ndi we ɛdeɛ na wo hu yɛ ti a wo hyɛ san kɔm wo me hu John Mahama na ho ɔden ɛwɔ sunsun mu what must say me kɔ sunsun mu yo ma me ka sunsun asɛm na me yɛ kyerɛ eti me hu na ho ɔden wɔ sunsun sɛ papa ne ba ɔba no ne ho ɔden ɔbɛsamba na ɔbɛwi ni two me hu yɛ papa Kofi Oduro na ho ɔden wɔ sunsun sɛ ahoɔden a ɔde bu ɔman no wapem eti sɛ wohwɛ 2020 evidence a yɛwia bɛkyerɛ mo ɛyɛ papa ya me ne ti we Ghana web one Ghana web a ɔmo ntwa ntro asɛm we ɔka way before 2024 election ɛna asɛm yɛ ɔka no ɛno pɛpɛpɛ na ɛbɛ mu na ɔyɛ emphatic wanka nkyerɛ me sɛ BBC ansa no obedi ɔse yɛwura John Mahama ɛbɛsa mbɛfa akonya no saa na Awurade aka ɛna ɛbɛ mu pɛpɛpɛpɛpɛ in fact kokoa mu no ɔkyerɛ me the number of seats a ebe gu fam ɔkyerɛ me aba yɛwura John Mahama benya 56% ɔka na me say ɛnyɛ possible but ɛnɛ papa na mama hu sɛ
nyankopon e wo baabi ye na eya ye doubt ba nyankopon wo baabi owo more proof e wo ha sofo ye nka ho asem kakra we o ka say 2020 no kan I say NDC will win majority seats but not the presidency. That was 2020 yeah. That was Friday 10th July 2020. That was the 2020 election. As I'm not Friday 10th July. Yeah, 10th July before the 2020 election. Okay, say NDC will win majority, but not the presidency. I said the general overseer of Yehovah Beye Ministry, Prophet Benjamin Osei, has prophesied for the first time in Ghana's history. Or see the first time in Ghana's history. Yeah. Say you bet to aba na opposition party about road parliament. Okay. Because now sit in parliament. And then say NDC nyamo ba me say twist be ba mu na. No kwa no. O say afini kwa we no. NDC majority. Na say nyame kai no eno na abam. Yakopɔ atro. We so Dr. Bawumia Prophet 99 date ni ni. But we say Prophet 99 don say when if we say John Mahama will win 2024 if Akufo-Addo does not step down for Bawumia me kai assembly pa o ka kire me date ni date ni 9th April 2021 me pa kire ni o say one step down obey me ka kire say e da assembly na o say just say Akufo-Addo 6 months to election no o step down Akufo-Addo so boa akunya no so ye the doesn't ni brodo one step down that and about me what did you try a bit say a BC Ghana die and then yes why you worry yeah we so here and Bawumia animator and easy me pacho Alan as 2024 candidate will keep MPP opposition for 16 years no pacho say Alan ba I just say one report for 16 years and yes na kan asiye no man okay I say he further revealed that if Mahmoud Bawumia wins or former president wins the presidency will remain in the northern region for 16 years but the person wanna bra asiye ha no okay I say the second condition he revealed for Dr. Bawumia is to select former chairman for Pentecost Prophet Opoku Onyina and also no me partner ha yera Bawumia Prophet 99 ka kire no ba me say na osi ontie na akọwie na ware poto pa Onyina no metini din ba me say ya mfa no yes o hwe mu a Pentecost so for the oye den koye omo ko hu no ba no so onye eno a etina Bawumia be point na po na edin we the current one e buy no we the prove pacho another one and the ball no another ball no wow where evidence when we were printing out from Ghana web woman Ghana web authentic now also I said even if Bawumia and MPP enter the pocket of the devil 2024 is a done deal for Mahama. This is very emphatic. Was it Sabe? What was said Pope bottom what would it a done deal now we notice so we notice ade bi wo komshan won kase BBC asa we emphatic say ye besi nie adenti na wutimi nya akukudro ese san komshan ya chede na se nkofo wa chede eso bia because we say so for ni bebre wo a omsi we si a ebi mu kra se o MPP fo ayin no mo ho a NDC be woni ba de nye sa o ye emphatic and am person mi say e de na ma wo ye sa o say akoma na ye di tie erade ni akoma na ye di gi erade ye yeah e say o ma wakoma e mo go erade na kasa chere different from your kasa chere me nyakopo na oboso na sase na no more maka na some just eso bia ni de na do ma chede e bi dwane ba fed we so me ka sunsun asem me preach kwa na me ka sunsun asem me preach a me prefer one quotation e dey preach e gwa sunsun maka sunsun itasem e biebie nyama bisu e ma e ba be si wo a ogina wono mo no wo house bobi wono ma oni sa gift no obetma ma quotation be ye 10
kayeti won ma quotation wa kan bag enye ne na ehia o sani abehu abehu adina ko akire me mani na me di hwa de no e ko akire wo keti na chi me hu ko akire me hu awieye ne ma kire de besi e wo mu ene di for wabe we de enye sound no say miminim why be mama muda the last 1-2 year I know say en factor say Bawumia failure to settle on Apostle Onyina Aswani mate he will lose okay straight when after omoye when we and memoir man date no man 70 year but 70 before we look at it say one picking into obelusu yes na sofo ede na wo prophet Onyina ho a na wo se yan picking because sofo ni ede na ye pick as vice president eye Yakopon mra a wo hihye ene Yakopon enema Yakopon ehihye da na di kire me se bebi yedunu se ke Christopher e ben ne konwa no o man ga na nyamesum man what is here but you ni mebi e bata man na e twe o man na asan emoa that is me kokuma se first guest Royal TV wo pa wo bisa o so de ene o team no speaker Royal TV for bisa am say the first guest ibakuma say ana me kan Royal TV so say NDC best shock MPP in Ashati region with vote ebi sit that obi ese say di abo akwa jina kwa MPP uniform channel kwa na obi win but me say NDC will shock them Mahama benya vote go kuma say a ebe bra agini chase so and na host to be say speaker I say 80 MPs no 47 say na NDC benya film and me can say NDC benya be 50 MPs ewo mu aso no o say to ba wie no NDC onya 10 from 10 I think 7 or 10 it ma me ka say bi kiro me ko kuma say I think 7 onya 7 yes from 7 Ashanti region na 9 kura but 2 hold omo hold 2 me ko kuma say chema wo tumi arrogant ne ma bi o yenti na te na me boneked and at 2 o'clock ewo kuma say what about to be me mbodi nkyerɛ na aye pa no I don't know problem me any problem na yes sir problem me ni won say wama mia mi Kofi Buachi si Kofi Buachi Ghana o man Ghana ya tina hye na ni onyam so na me na te na me pe no say me na wo he manager na say chairman won to me enyo no o CIGP okobo ni MP asum ene Kofi Buachi e ma case ni be bra central 2016 Kofi Buachi na ya regional commander case ni back Buachi ono mo no before court for bail or say no bail mbo command bail or court Kofi Buachi wa anye bone emran ensu nche obi aye na so na ye before say ipenifo ni say Kofi Buachi person salasi before strong pillars na mo Ashanti region no na ka NDC for vote wo ti sa dia omo win election na omo de be kire no apaso 2016 ya na etaba Kofi Oduro omo win no na mo transfer no be share headquarters so ya NDC ni ana man ka na no tumo papa no ende okọ retire or retirement okọ retire so no wu tumi ko ya so o so tu yampia e ma Kofi Buachi bio say wu obetwa ne su e wo Ashanti region ana me su akwa we be kire say ye na ye ba no ye na dum kita this time o ipanifo ma dum no se ma dum na akofo mo nkukra no o ma dum akofo e se juma no o ma ye o ma bre e se ye ba ye da ho ni bi na e ba enti sofo udwa ho naked dia na tese Yakobon be so mo ase udwa ho naked ho ba na ba to bo naked me cut da so time man back time na 2 o'clock to 2 to 2:30 and you be was work say so abodam na bi one name say sofo enti abodam for be am na bo esi me na bo te be say sofo enam se ne abodam for be so mo ya kwankyere o o se ne ono na be na kwankyere be me die se me o de visit am ko ye tama me ye ma me bisa sunsun mu no wo ye sa ede susu aso na ede ba wo ye sa egu obi su ye nkyere e paibo na ke ye kyere paibo a sa naked paibo no ugwa dem no boneked no bonfire o pie fi o ma me ye mba no o she atale bai on share ni pa ko na so o ha o no o challenge no o fi ni ma me ye o de atale bai dawe so o de nkyere so o de anwa aduane so o de meko onu musuo sa na ni pa no ha o so no the same thing yeah
Ese me ka se me yawade a me bone keda. Sa na me nya me ka bom a. Na me de yawade a e benyaw. Wow. Me de grass be ka ho. What did I? Grass. Oni me grass. Yeah, no musuo ya. Ne edi no musuo ne no musa nyina grass. O ba bobo ana. Me bo. Se grass. O ba no musa. Ba no musuo. This one for grass ni suo kan wa no. Obi o use glass, obi o use calabash. Na be na nya no. Na calabash no ana o de se wo num nsu a ebe nya. Calabash no a o ka no. E fa ne se tu ka se e fa ne se. Obi so no bottle water. Ebe nyawo. Sa di na me ye no, o ba num nsuo. And the act of nsuo no na. Ni nyina ha oba ye bi. Etimi obi wo no ma o ye ma de na shimi an. Na ma forget it because me ati a enye se me dwa menum. Yeah? Example like forward TBA aya. 2015. Woman be fair fit Germany by the friend a Japan ma. Secret Britannia Hotel. And na mama example no. Britannia Hotel. Ni wo fa asefo ma mienu. Adofo oto djuma adofo. Na yiri panyi na onya accident no. Nyinua no mo. Messi ene a Japan ma. Te di na me bon me say Messi ene a Japan ma. Omo ye obofo. Na etibie ohima ne film no. Yesi Britannia ofa sesu ofa ne bisia ma ne fa ne di ade ko say wa boka watibie ahifio na odi kitwa no koye na panyine susu e frame me ye direction e di panyine nim me bibia ma me ne wieye manager O dane no. me ni ma me ne kokko bibia last day e ko swa ma me ne say ohima no ma me na afa me anko Ofa ho. yes owie ya ko send me dia chogo US. No ni musa di pa ko so ye ni kanta me ye ni bible and asem no be liki ye. Wow. Ma me say so one for me 5.5 amrami a won fa grass ni su enka wa no da no for say me di agro. Ene ma me no wewu o she fom. Na so no Ofa na so kuni pa. na busiafo na body na chiro sister dress Britannia offer say dress any Britannia ono ni busiafo ni bi eframe and me kasai si Jamanica ma Jamanaka na so na ayeno oka Germany 3 years me say so timi ni 2 3 konya so hima na nya me yeso no ni wiase enti ewiase timi dane bibia o. Oh yes Eti bi dane bibia. Ewiase onya odifo a wa ben o ni mu forma obetuma dane ewiase so oka so o ko ahom sare so a so onya obi a oni motia eya adwuma o stronger obetuma dane Perfect. Sesi a yewra Mahama se ne akan no. Wanya akunya no. Minim se wo na motimu hwe ne ma me de metie me ho hwe. Mahama mamu be ti se dum so na na se we de be kwa anim. O hwe mu a yes John na wa ba no enye old John we new John we second John it is say ne wo ne wo yiri atena na ntokwa ba mutem na wapa mo yiri se ko no ko okofa new one ba amwa o ono so a o first ono pam ma ne ko e no wa quality mistake bebre okoma ko di no it was a bad blame no na ne da ho oba obewu de wi a ono betena fa okay it is second John aba no problem that come in one say oba be face challenge no also make sure say taxes how can one some say and then you must obey you onye wadwuma tem enya saa na esi wo Kenya because this 4 years no na besi na make cho no na esi wo Kenya common bread tax e ma Kenya for edi de ko parliament no saa de ne besi wo Ghana esi a police for na soldier for entwima timefo say entwima omo etebe ntokwa na echi no ahide no ebe be di ahifo sa eti John Mahama ye born kokko say o tutu ni neme yie no tutu ni neme yie so dia NDC war good 12 years o kunya no so na isa ofiu ana fufura sama ni obanie that's right and ye ko deep ye ko into the ni obanie say nipa na me pen de ne me ameto ama NDC the second person after John Mahama ni obanie but I na do so ono papai
Papa we, me dear, he's my favorite. Obi oni mi bia nim say me Haruna Idris bias because he's one man me feel say Ghana ye de net na kunwa so betimi ayi. Ose say NDC up to am niam yi. Na sabe sabotage bi amema. Me for say be share ho. O say me come share dem for say be ma. O say up to am niam yi. O in bo share na o share ma. O say bo share taxes no. Yes me yi fi ona me bia to yi a. Papa we na obabaye the next president after John Dramani Mahama for 12 years. Is he a friend of the second Obama? The second Obama. Just on my page Ghana. Yes. Okay. We and then happen Albehu. Yeah, the Chiramo. We are reading into the future. 16 years and this will be on the throne. If Omunia Papa with personally he's my favorite. Inti okay and gram and manager. Yeah. Me a young man. Yeah. I'm so. On I said, dear, on Saturday beside so. Hey, I said, I will take for my SIS. I said, Saturday so. Can I get into our friend you? Oh, bro. Muti, yeah. Me a young man. Ghana be ye. Has a Ghana ye. Ghana be ye. Be ye. Me na catch it out. Na ese umma ye youth as a man na yeso na ye ba no umma ye fa no kre no e pushi panifo no ye ma mo hu no kre no wo we lesi we ko so no e ye Ghana na tu aba no enya NDC o David e ye Ghana ade e bi si bi da e na esi ye say ye tu aba no ye bi bon kwa no ba bia ye na government power na kasa wa withdraw say mewe worry because ohwe yes ebi si sada worry poto wow na say eso we say Ghana eni bia na ye den aba eti be se be bia me punch na e wo kwese pa na ye Tamaport duty no yes nye eti na Mahama ise bi o kan e to makoma so no say COVID kwa na China for the buy kwa no e China for ko o ma jade ni bo eso Ghana tax aboche for mo di nema ba mo sa etua tax nye wow ese sebio se duty ni ba for man wo wa brochire obetima kra o niama me am tifie me na dwuma ye so betima be betu bi akoton yapa and be ma man pressure na be there because Ghana is a business country papa we out me nchen enye se me ne net ya na America me so ne hwe one time me man ni din bi na din no me de man no actually no frame ensem o kan na me nka picture no man ensem no na nyam na me ka che no oka dito ni anipa nti wo a wo hwe me wo sebre na aye bibi basa sabo taya na wai unya yere kwa na obi born game sabe wo abrabo nya basa wontime nware wo se man nyina anye wo so mema nyina anye hwehwa papa we na se no picture kekema no no hwehwem bi wo so ni bi ade ba ko a me mahu se bibi e besi wo awiasim no esi wo sunsumu deda esi deda wo sunsumu na papa we se unim ensam otime ya unim ensama otime ya enye easy na ewiase na ye won sometimes no se nipa utimi ekwa anim enne me shede na me papa we buy because me was Ghana for especially the youth no ye bre enti me pese ono ade na mama wo na wo friend na wo do picture ma no na de ma na ensem obeka no ye mehye wo papa 99 me pa cho fa wo number to wo na ka kire etiefo ne awutimi ye because ye abroche for the doors pa ni amatima ka kire etiefo ne se eye maduma kire yakopon de maame yeah na maduma kire yakopon de maame no se me hu picture ana se o maame nyinsen o nyinsen mu challenge maame femu ene adwuma yakopon de hye unsa e bi we me ka ne nyina kire o e muso maduma nyame de maame no the frame was 0550 501086 0550 501086
Tiniye 0550 501086. Ne echiw so bia kratasem adwuma awale awo etiko jese yale bi won my betu wokwam ya afa wo hwedu fo na tena mechire kwan enye sikasem wo de mechire kwan na ehema paibon eye paibo na ehema kwankyire eye kwankyire na ehema hospital fako hospital frame the wade bana me so e de agye wo da wase high Xposed GH fiti eneko de em say asofo no ma beti bi ne. This man I can vouch for. This man, he has done so much for me personally. And to me ni America. Also I will me stay safe. Nafa empire boy with Juma. I Xposed GH much FM members. Also subscribe mommy. And the two pa na sakabi. Bye bye. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.